a i dete raste tako što se prvo izloži skelet. Zato je malo ovaj deformitet grudnog koša, jer mišići ne isprate odmah to, a onda skelet ostane bez potpore. Zato i boli dole ovo koleno, ali nije samo da ne mišići ne isprate, nego ne isprate ni organi koji se nalaze unutar tog skeleta, znači organizma. I onda ima se srce koje ostane iste veličine, pluća koje ostane iste veličine, a sad na veću površinu tela oni metabolički moraju da zadovoljavaju veće potrebe organizma i za kiselikom i za energijom i tako dalje. I onda i to može malo da objasni ako je sad turbin pa meč za mečom, pa onda imate još malo trema, pa nervoza, pa hoću da pobedim, ima tu sad i simpatikusa malo i adrenalina i tako dalje, ili pokretačkih, znači hormona koji se sad tu luče. I onda sve se žbučka malo oduzme da kažem od te snage, ali patološki da su nešto našli ništa, kondicija je isto odlična. Znači ona je daleko iznad proseka za devojčicu njenog pola i uzrasta, super, znači lako jedan lep školski test.